Apar diopani bohakang tuelong pre-Christmas katalon pon. Matijong ni phai pliar ni lakhain koira pli diopani constituency angkang apar diopani bohakang tuelong Jesu Kristo aphan ki kroyasong pre-exam domination do anching room si pre-Christmas katalon pon. Bible ang deng kien pon lake Luke ang deng pihini ang deng sokep nilinang li tumaphan ningarong abirta kimi wanlo. Bangso mai cheng chiaprang Arlong Pharla Baptist Church Youth Atumpen Praise and Worship along Jumis and Kilun Kekan Parju Ponsi Ning Parung Ponlo. Mai cari pon meipu Ref Wilson Rongpi BCI pensi mai cari pon ajai megateng AC pacun lapen kacup hapon aluhiaman Sonjit Ingti Kathar BAM Dev Alang Lipena Joksi Arna Malam Jumisen pen pre-Christmas alam thi than pa Jeremy Ponlo. Adun tu pre-exam monduli riso e jangat tumpen lun jume ke kan hei hoi paklang ponsi arna manong pathe ponsi meita aliralon pidunlo. Bangso melong aluhi pachini pona bang Jackson Ingti pensi kacitong dun aluhi atuma phan karbiaman pen poho e pak pen arju ponsi deng ponlo. Kijutsi meipu pen ahir jume hangsi. Apar deupani bohakang tuyalong pre-Christmas ajai mek mesen pen pajut ponlo. Bokajan pen Lawrence Lekte Lutikimi News Karbianglo. Lakti along Christmas ki pon program committee itu phan tame akero people pi lot kini mesen pen labang so Christmas program ningarong pen kaddo kabe dak amison alam tipu pepin pen lapen achas tipu pepin pen ladak ongdung Jesu Kristo phan ke kroera tum Jesu Kristo hang ke thek ningarong ke tipi tarik Desember tarik sipen muli itu maning kasi parong labang so ajay megalong kini nang kasi tong dua pola program committee itu sampai akelo perfect lo ini ngarong lo latuson hak ongdu Jesu Kristo nang ke adulta timbi ke kacini nilang atau pan ke pacini penapot isi labang so program bang ini ngarong alang tu pan di hin ke pajiro grup lo ini labang so Christmas apart upon along itu 11 church ando lapen nomination photo ang bang chun pesi ni tun kono lapen kini nang tun media for the hanle group lo 7 lapen 24 notice lapen bisnat like ang tun like perfect lo kasi nang tun si ini Jesu Kristo birta kami ang tun si kan konfo sini tun